La si muni tum jetan jo lo la taun ar luan ta hut aji pu si pu setame nili hem ang dena long nang ki pu na bang nili je thek do nong le lang la pe ra ja lum than lo la so hem ge free aji pu si pu setame badu setame ni pan isia notice ta nang pi pelang taun komiti ben pu tame la pen ke dere ke ja ke the tom ben pu stame department ben pu stame la bang so lam pu tha kan ni to man pachini ne lang muni tum je than jo ga do la bang so compensation pu tha ke pipe pu si pu pipe pu le pu setame nili tom ge la town area an ke non la nili dung ni pu nili dung ge do la nili hema building lo nili ga chikim ko anu ne ki sung pen la pen hasot engineer dam han nili arju la pen la pu na thu ke wangwe pu si pu setame hilik penak la da ke bi penak nili me thang gari pen si la bang so dim long long le che tai si la bang so dim long nili hema ka parja la bang so hem ke 2 stories penak lo foundation ke 5 story aphan si nili pinchong lo asila bang so hem ke non ma room kep do room thedung room kep do la room kep pen ke rooming koi po abe room kep ang song room kep rooming koi po ang ke latrine bathroom la hai do lang la pen lang tan nili future aphan je selam masida masilang da selam det lo la si khoros ke penang andam lo nili la da near about 1 crore ke dam kai lo da Regarding the ongoing construction of the roads, I think it will be a very big problem for our school. It will affect mainly, especially these buildings. I think more than half, they will take it. I think the expansion of this road, it will take from the road, from the middle of the road, they will took. I don't get any clear notification, but from someone I heard that they will took 10 meters from the middle of the road. If it is 10 meters, that means this building will be no more, and it will affect our school as well as the school campus also, and it will be a big problem for us. And as far as I heard, there will be no compensation this time, and there will create a financial problem for us also. Did you get any notifications regarding? No, till now we don't get any official notification from the government. Yes, this type of development is very good for our districts also, but if it is to be done, I think information should be given beforehand, and for the affected people, I think compensation should be given. Dulo la longli anta kene pondet pomati la si pinaana kisik katura mate kisiksa ke dulo men rong gada o ambinang Kamte la so henuk na pon pidat tulute nang ito balong kaprek hem dulang mawilo. avilo long apreke la si pinaana kisiksa ke ni dito mapan wang lo. Non tuwara jam kit hege bang nang ito kan tak kapal lu kunji la puson duma. La puson do tema la nili dokan pala achiti man ke parlo pondelo pusipu. Kamte la so aku tak nang di pen pupini kan inji dun di duma. Nili pen pudun kang tunga bang ke la lo la adukan tanon het si kachitim lang amat la long lia nam pinele pupe sita la dukan na bang aphan an dukan na nam kiki ma nam sona bang ke nang pi asonte banang nang pinai puson sinili ipudun kang tung Non e pupini kan kilong ji alam duma. no ma thang thar julong le lang kelong le lam thang ta tini ni ar julong le la Nang ito pen pupini nang pinai ko kasi dun dun kan dun duma. la son ta ni tum chepang rum bom lo pu meeting pi ne non si ke do lang pu non ma do de lang meeting pi ne ta Nang liyong sila so dukan yung si pondet ko te kuan ba kina hokon. la so dukan jong si pondet pulote lak thom bak akhiluk sonon ponili Kunji la puson duma. Do. Naga ho kuan na yo na parli puge. Kamte la so tuwar ki wang pen nang lipan pupini akan na ho pada ko nang tikalon dun pitong nang ma. Kitong nang kok puto yo do nang hulo puto dukan na chipri nang kok puge yo ka chitirek nang kok le pola ho go dar la puye bisa kuna ne chitirek nang kok le puge yo. Ilihin ben kachuning rin bang la puhe lo yo. Chúng ta thì phóng viên tụi cái là phốt thì nè lập non cái chỉ tới yo kita po sắp sub bang nang rapor sonte fiar lo ni chúng ta là
long le nam le long le pusita pene la ke ki manam pene hobi nam long sonte puya lo itu mang Dalam ka ngali tumani man ta di dalam ka ni dun mo. no mata vela La so to war put hak ngali ningarong ningkang sam ko son lo suwar mi sen ma puji mate ko son ma kudun ji. Me ulo to war mi sen no te pe the hospital lo Oi. Ngali rong ko na lo ne. ambina menong tira Kiwang la to war pen yok ngali ko pilo ko mat ha dun. là bằng cái xí mất thà đam te miu lo chỉ tay xí mất thà đam te là hem cái nó đun pin tum han bằng cái government tum compensation pite puya sige mất thà đun ni bang Compensation pipi jala ma we. son si karjulo Ningarong ningkang sam lo kuma. ningarau ne yang samdolo to war dam pon joy pon to ke dam ke bang ke bidam satu Ngali rong ko na ko. dam am benang dinta tira ene askim bang mi ulo te mahadi askim bang mi ulo towar bang ajam thi opo sita mi sia bang ke pinangan towar ari ke do to bang ke longle kana hok thi pik lo pinangan dim long ke 300 meter lan an si ponder lo pinangan dim long bang ke pinangan da dim long ke 300 tang hop myong 30 40 meter la son se dam juilo aja ka de 50 60 meter la son dam juilo la son ponte pinangan to bang ke আমি থাঙালং লেকা বে তোমা সন সন বাং কে দোয়া থাই বেদা তিতি না সে সরকার পেন জং সে কেরাপ jong si long po sonte misen ji Ada ko na lo rong lo. la kambino Ada binong rong lakadam et pote don kwan bak bu lo puson keni bu ma thami me hem kana hok don ji long le biri kana hok don. ai la son ni penan doge doji na angke la kha ponong le datlang pote he jo ni lita bang ta chi ni la tuar puthak nili kamatha dun bangke atuar ke bang ajam ke the la bangke misen lo te bon seta asap so akisung doji athela tuar jong si misen le putang te gari motor keve katum ke along ke pinan akisung doji pusi nili matha pon no la bang so akisung atheke gari ke chat pen ajok pinangan na tum kangri kang krang pen dampo an par ke amethang accident la pen ke munit tatum phan la pen chelong chainong atum phan la jontu jonwar la kadu ka ve tum han stame la ka kana hoke dupo i long le bang non ma ke ave thela dukan bang potela non du bom la he thela dak dukan malik bang ko pitong bidina pi le la Dukan ta ke poni to son du ma. kedap ahem pu poteng de ru pi praji la son si yang ring du bo tanon ko son ne bang cing ki khani ba cing de la